TV. Asasa nende faraba kwedira bakyura kite mwanya ya ruri kyombe bayiriro ne rwanga intebe kendo tira iba kwingia mende kide yonden mno ya kudurani ya signatures na kinyi bande byanto kanaringe kura kendo tira iba kuda bay kinyande bene bobo karekane ende kinya abunge bayudiye kanarwangirone ende rwa Kenya kwanza amiru bedele bakywa antuko no itikurane ende bakedira bakyambere ya campaigning kada kendo tira iba ko kite mwanya ndene ya kaunti ya Meru na kinyome ya kaunti ya Meru ya na yanga maingi yote direte tukubangana iria ruare kirende to cheto ende mbere yara to kireto rito kinda toi abunge bayudiye kuma Meru kuwa bakambe iria kuringira ndebe ntukone itekuraya Aruri kumbe kwingana na mtuko chogo chokirore na ibande kira ABC kienda ba wakanya kakuruira ite mwanya Kenya kwanza mara kuria regani bao bazimio kuringira ndebera ilodinga kidira ibo uchietekia Nero to kuretera gechunchi kebiele kyantangurata no chawan stokimureka wandi egoji we east Maureen komeno monani to madivia horo Weru ari nangeto PHINEAS IMAANA tete tukiotanera mwanka mudia no tekethero kyola wanene inyaka lono kakethera kayokona Nteto chero de Ithatu ikambiriria thai chochongwa abunge bakuma Meru baraba kuwata mbaru murengo yo Kenya kwanza ibagitite michemanio nende yo mwanya mukaine yo muchine munene yo Nairobi muthinyo ruari abunge baba kiaria baugite bakambiriria kuringa kampeni che mwanya muno matorene kwambiria Jumatatu yete wona kamiti ya mianka na idurano yadirania nabo na wikira kirore ati no bedire bagita ndebene kaite no kau Nora kudera kiro ya ragitiki wa bunge na udimenti ya rimuru kiombe Rahim Dauda ugete akawata mbaru munini wa rais kire kuru ya ragitiki wa rais na bakedira nende bakidima na kadari na baraba kedira kinyaba ikiamene kiukinge mwaniketo Nteto Boniface Mongera na Nteto hii bunge bake makeyudi kuma kaunti ya Meru rokero ntuko no barokire moshimone mokaino Pan Africa haja Nairobi abunge baba bokaisini to kaunti ya Meru bona medikali ntore mubunge osodimenti kadhuri muronge mubunge bori mugambire ndekiri mubunge gembe bogaiti John Paul moshimwa John Motunga moshimwa Kirengo Kobai na moshimwa Koroto Halima Mosheke moshimwa Gishonge Okabeabe na moshimwa Kirimango Shine bateo kariku indi barombere rudha kere moshemane jojo jotongere tusini tamedekali ntori bedro bakari Nteto kadumba ende iria kanya mteto mbere kwedro to kunyulira na gotro etrete baba ogetwe hija tere bondera ndi bari kane bakambire kulinga kampeni bari amwe mugaroro batero bakionekana au kanyumene bonde bari amwe Nkoroki bari kane bakedro betu mine msiz babo bonde kodhioro nkonjo njande ne kontemero berombera kadhuri murongi sinita medekali ntori no William Ruto kura aji bashokere kaere betikania kanywa kamo bakedre betediri MCs baba kudre beshindite byao bira bagoshoa kenda bakuroka bungene bedro betediri medikali ntole kiro itingo bwawe na inyankoro kikotigiri baba inge kire bungi we kaunti ya Meru
jo naju jo kali moshemo na jo mbere kuma seneta mithikari nturia kwithura thuro William Ruto kurungamira kampeni cia Meru ni Nyamonti Kenya East roaria rongi kuringana kanyoni Nteto rithiro itongithio ndutire kiarirwo muno ni ati bamwe bendekithire bakethire betonyira Raimdaun kiri kampeni cia no tayari na atumiritie akethire gwatambaru munini mutongeri nthiguru William Ruto hamna ku totirimana mheshimiwa Raimdaun ikarone bya bunge na atwirire wati na thine kinyanini Nteto eje bamwita akethire beteke ndi bakagerekere kinyanini kuringa siasa 6 piece ponde bare amwe. Nimearifiwa kwamba kulikuwa na mkutano ya Meru MPs leo, lakini nafikiri hiyo Meru MPs wale walikuwa na mkutano leo ni wingi ya UDA na hawajanielika, lakini wakinielika ni my colleagues, nitawasikiza. Lengo yao ni nini sijajua, lakini naambiwa wanataka tufanye campaign pamoja, na wakitaka tufanye campaign pamoja basi lazima wakati naibu wa rais ama yoyote atakuja, hakuna mambo ya 6 piece. Mumesikia Mwangi Kiunjuri akiongea hiyo, nimesikia Farmers Party wameongea hiyo. So hata niliambia Governor Kiraito Muronge tukiwa function mbele ya wiki 3, nikamwambia tusiambiwe mambo ya 6 piece, haitawezekana. Kutakuwa na mchanganyiko, Rainbow Nation ndio tunataka, ndio hivyo itakuwako. So mimi na Mheshimiwa Halima wacha tupambane kwa debe, na kama watafanya 6 piece basi hata hakuna haja wanielike kwa hiyo mkutano yao. Nke report na Ntoshoro TV kumaja kingina ngina kithuke Nairobi mbita Boniface Mongera. Angira kone tinende arweri kana arweri bare baguchwaite mwanya bare arweri kiombe ni bakwibanga na ntukone nende itikuraya bakethira nende bakinyande bene kithira bageti kirwo ne kamiti ya mianka na idura no bedira bakinyande bene boni kumaniana kithira bakaingia mende kithia onde era kwithira nende akendeka ne kamiti ya mianka na idura no bakiari arweri ba kiombe nende ibare anite na Nteto atebo batina muntu wakoringa makinya yamwe mutugikare na utwande twekinya Gukia kurakia no utukuthengera kiri kithurano kinene kia mweri June-8 na wakagita akarwirite mwanya bakionane bakibanga kenda bakia maratasi jao kiringia MBC na jetikirwa ni rore umutongeri akagia akatharika gwitha kienine kuringa siasa na kugambia mwingi na tukierekera rwirite biumbe bakionane bari na kamugitoma na raberigiri wikia kopeche ibande nteresho ijiri na seni chantu bara bakuba gwatambaru MCA nangabana bakienda ibande 500, seneta 2,000, mubunge wa Ekuru na bunge 1,000 na gya kumenya nandi ni atongeria baba bari mathaine ja muthia bakirigirwa mbere ya wiki maratasi jao kiringia ya IBC mbere babati gutumira njira ya mutandao niyo ya email gutuma ibande bio na saini wamwe na mbishiri gekirwa kiri maratasi ja kuringa kura na muthia jo gutuma Nteto eji ni njuma ya kiumia iki tauria tugutarirwa ni thuranira saresu na marete jeyara barabo bairine arwirigite yo seneta bara arwiri biumbe kira tobatiko email by Juma tariki 27 ne soft copy ya signatures tianto barabato sainirete na gento tia Ithatu ne campaign schedule kenda IBC harmonize campaign schedules tieto tutegakora itekathachi na correction na ndike wika Weru ne ati bengi barwirite biumbe kwina umbikano bate waome kethira batikinya namba ibande ibiria bikwendekana nyeke thone mwake tuge senator wete 2,000 ende waikia 1,999 wagomwe already uka disqualified on to the duration kinyo wirkwe nyao meri iri babiri gutunengera maratati ja orire tweta kujukia rwano weto nengera rwano kagitanire kwa IBC ukanengera kiratasi kiria ugeta nandi guchwa nini chiaku na nandi kuringana na rwangi rwa IBC ni kwithira murwirigiti munari kiamene kana ari kiumbe akethira akiregero kurura giti kethira akaripotwa naonekana ari na ndu atina kigina gya kung'ana akethira atumirite obisi ya mwingi ura gutiagiri na muthia kethira nari nchera kana nari negamba iriria ritithirite mieri 6 mbere ya kithurano kere muntu ura nawe independent candidate jaoni kugatwika nawe proposal na second we ne registered party members ba vyama fulani
gwatuika nabo ti independent. Marete njigiara agitoga mbiboyo bwege rugendo rwa ruri kiumbe turire kung'anania ati no muntu ura wikia mene wote muntu mwireje na signature arire ngarwa representatives ba kiama aki na ikibande aki kunenganwa so inyoka ya kwetha representative wa kiama baraba kuibo mu support kinyawa abwiri gweto chwa member bawe ba kiama na akeja na ibande byawe kinyabo nikenda at the end of the day manto jethro jefe kungina kumurwiri giti kia MC wa ndini ya chogoria Franklin Mawira na thereti gitumikia we kwithira ari murwiri kiumbe tutigatira kwenda ruokeri tukira go independent candidates ati kaba tena India kana kaba arakira otonya jama kana kaba tije kora bakaruta into kande bure ni gento kemwe niyo ta Franklin Mawira wanyaga ndathire nde independent candidate ne tonto nembije korea into jia chogoria ward tomba ko iruta mtu ena wendi wa kuruta wera ukarutira ntoba wera kwa ali na mali na keto muona gitage kirongia munde kana atia bo kuona ilikali no ilikuwa te independent candidate ya jage kira utetu ile kuna ilikali miaka 10 goko ne bona etebeloko na wakinya kagita ni account bo independent candidate to yamwe na nde arwirite bionde ni berigeri gucokia maratasi jao kuringana ntuku iria mutongeria ei MCs bakirigirwa ntariki igiri monka ntariki 10 mweri jwa 6 abunge ni kuma ntariki 30 mweri juju monkira ntariki 1 mweri jwa 6 seneta ni kuma ntariki 30 mweri juju monkira ntariki 2 mweri jwa 6 na muthia ni mangabana kuma ntariki 7 monkira ntariki 10 mweri jwa 6 na siasa na ndikirigi kwambiria ntariki 30 mweri juju monkira ntariki 6 mweri jwa 8 nkiripotera Nteto cia Weru rekwa ritwa ni Mutugi Kare nangena kone ati nende arweri bagitikia obunge chuke gamba ng'ombe nebo Masi Kirito John Babu na Muthomi Misheni urewie kene muno ya 10 wethiriti bakimena kia muragani wao wa kiama kia UDA Patrick Munene ni untu ate kwendia sera chia kiende arethirani akienda kia chiao chorebo kena munini wa Rais William Ruto arane ndi bedriti bakiora kia kari batekaringira kia makura ende baringira muntu arikyo melonto nwa kethira kiritangwe miariene wa timbaru kinyano guchogete kyo Senator Paul Mugambi Samuel Geshima na utumenyethia detoi Madiko mamukuru Willis Micheni Nebat maramaro diretwe ntere cha kiereni wadi ya Mugwe imarete tiamwe atongoria kathomba bagichiacha bario arwiriri bathato bagiteke obunge gichigo ya chuka igamba ng'ombe Tabo John Babu Muthomi Micheni kana 810 Masi Kirito amona arwiriri gitige usenita Paul Mugambi na Martin Mugambi na arwiriri bangi kathomba bagiteke MCA atongoria baba kwa urumwe ibauriti ya kariba tikaregarigwe mathuganya bathura atongoria kuringana na byama bira barungi na bio bakiuga ati imutongoria kiumbe noe akahabaguna kuringana na bora akahabarutira wira turawire muntu narorwe kiwe tekiama kireyete nakio nekikirito no kina kirito wira kulingana na wira ura unona kirita endino tafadhali tutakabenwe ni twabeni gwendi thiru 2017 twathura suti na tukuthura suti athire atembuka horeo suti ya Uhuru na Ruto yatembukire ntuke mbere ya Njuki na Kindiki na Pato yatembukire kiumia kia mbere thaino leo ciambetie wikiro iraka suti inu tutikuthura kiama ni tuthura muntu kuringana na matendo mawe maria akaruthira mwananchi gutiwira kiama kiruthaga ni muntu wengo arutaga wira ibameneretie mubunge wa ichigo ya chuka igamba ng'ombe Patrick Munene urabakuga atigochwa kura na sera indi areromba kuthurwa nuntu bobura arikiamani kia munini wa Rais William Ruto kia UDA wagoro kwina mutongoria ciretie halo mwaniro wagi ciria riwe atiaria manifesto atiuga bwa gatethia aremi atiaria bweria atiaria bwa barabara atiaria bwa stima ni monto ma kiama ni arikanirwe muno ani tukumea wati umbite kurobinweki miaka eno 5 arariku na tumunengere example tumwire Muthomi wa Njuki athuritwe na kiama kia Mbas ria MP na ne umbire ku delivery kiama ni kia Mbas
we mwene ari Jubilee gutikia umbite ku deliver muno ibameneretie mĩario yake ntugo ya igũrũ ati mũbunge ũratari kĩama kinene kũrindia atapejagwa cio na mbere mĩario ĩrabakuga nĩ urongo na ino nĩ tũgũcotithia ronje tukataun na tharakani na nenkerwe new 9 million na kare kwambio kia nenkerwa 6 million empu atharaka ta nenkerwa nuntu ya liduadi ya president kuri MP ma Jubilee tikata nenkerwa nuntu ni mumai ni MP ma Jubilee meragwa indo. Asante. We menya athiire athi kunogoka riu acite ari magotini maruto magotini ma muthomi wa njuki kenda thurwo kairi tumwere kau ni tuice wega ati mbia wana mama yuca mari kwa opposition wegwe ni CDF guti constituency itenengagwa CDF yake ikwari na antu baba inge muno bathurirwo bari independent umwe kawira Mwangasa unge kathuri Murungi na bangi baba inge na bapo na ibaritete wira munene kiri uria Mheshimiwa wetu aritete guku chuke yamba ng'ombe. Paul Mugambi aruria akariba thure seneta urakaganira iratoni bia seneta wakagita ka Professor Kithure Kindiki arane Martin Mugambi akurikithiria akariati akaigwa arinde beni kithurano kinene kiuga tena ngutu ire iratambagwa atena tiganiriti gitiku ara seneti mawakili matumawano marama kuomba kwa sheria kwa katiba kwa standing orders bara bakomba kurwana ba James Orengo na ba Moses Wetangula na ba Mutula Kilonzo Junior maugare kijana seneta kamwana gateku nemerereu nenarutire megwe nenarutire ota ndeku tagechuka takithunga enkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya chuka atungere mwanya bagi siasa baraba irunguru mwaburi yonga tano ya Kenya Kwanza ntere chamara nendi vedrite bakika kia monki na kuri atungire baraba kuwata mbarungo tano ya Azimio oka kuringira ndebe muruiri wa giti kia urais ni Raila Odinga ntiri unende kampeni kaiteni wako ukarakimbiuki wanu mbungi wa mara nedrite ya kiolota kiara kia muragani woke gitonga bongo ni ontobakira kuwa nedrite nende ya gita na kunyangia kana wike mirandi ya kunyangia na kuthukia mirandi ya kira ritete Martin Mugambi kato mnyethie Nteto hii batongoretwe imubunge wa gichigo mbunge kia Marato ekareke mbioki achia chaba kaunti ya Tharaka Nithi ba murengo wa Kenya Kwanza alambe ibarukirite na nkinya kuithukira arombi baite bibina bya mavira bingi na ntubetu gutengarie te namba purika gwengarie te namba pureti mtu aja ni akwere itene unagina neu kana teza sawa wekera mbisa tere wekere aruto ugekere mtu aku mbecha 83% tio Nairobi na ntu baraba ogibo bare ya mbecha ira maseneta maraba yoku ayube baraba yoku tongoria baba baugite achia ba murengo wa Azimio kaba kuithana batikwenda kumbura mutongoria wao kiria karika gita karaba kuringa chiacha na nkinya kuromba kura maturani lakini meabwenda kunenkera Ruto andu bake in terms of ayumbe in terms of MCAs in terms of ngabana wathura Ruto munenkera ngabana wapa kwetata munenkera muyumbe wao munenkera MCA wao yes hakuna biashara nyingine tejete kuja bakira itonya ke UNDA bakira dimtuzo na kaleke ingetokera muo mapema taboto amwire kia MCA taboto amwire kia senator taboto amwire kia women rep meaba bange begire baba yao mbele beguja baba yao bagesigenira ira bakiongera ibaringirite guruchi achachia gutwika kiama gitire na baita kagitaka bakiugaga mubunge kana MCA na bateri kwithirwa ari kiamani kira kiri na inya kana kiamani kira kina thirikari kenda bakathijaga kuromba into utegwe expect William Ruto adurwa nagwe angolongi na kiama kia Azimio we kanyamu kona kuria tuli amwe leo kwa ugo kedula president no mwanko munenkere njesia ila taenda kufanya kazi na nayo uyo nenkera Ruto president munenkera njoka bwekera rungwa kira makumbe timuro tugo si sasa hiyo tongoria baba bare aragia kiri michemania kunyagia mbachari echi agichigo mbunge kia Mara arabambirie mbari cia kiurani wandia mwembe na kuthungira mbari cia mithero mutaratara ura wirigitwe gutigira milioni 35 cia mbachari ino ikunyagua oguchogoria sub location kimbasare
kulibanenkera mbasale wote 12.6 million Kenya shillings. Yonde totoike na kinya 35 million Kenya shillings. Akirikiria mubunge Mbiuki na meneretie mucindani wake wakuwe wa giti giki kia mubunge Twegitonga Kaburu Bongo akiugaga na ntemi nethiritwo akiri antu kenda baumba kuragaragia kana nkinya gutoka mirandi yothi na mbere kiri gicigo mbunge kia Mara. Wengine tumeenda kutafuta maji huko kwao, wanaenda baka insaitia antu baka dikotini tukatoa tutekira lojeni ala kwao muditu are anto badi kotini bauga bate kwenda pipe iko kigwe majani ni mao. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mogambi. Nane kumira kende tuunende tukudara tukiona akanya kakuno kainde ugeta kura nonto inchokerete nande tuingi. Kinda gutong koringena she the newest joint in town. BVB Lounge makutano ikureterete the King's Litigation Ithatu tariki 28 mweri jojo oinge mweri na style. So yeah, this coming Saturday the King's Litigation iko live hapa ndani ya BVB Lounge. Murejo Roembo joka kiambo ni DJ Ale Kings Weru TV na Weru FM na Kiri Mike MC Edubi DJ Skylet na DJ Voke Starboy bagatigira weekend yeku gya kuthethea. Make sure you come through mapema tupige sherehe sio. Let's have a good time. Unanipenda mimi, unanitaka pia, unaniamini na umeniridhia. Oh, unanipenda mimi, unanitaka pia. Ni aibu inene mno kuona parts yetu cia miru miaka ene ni kurely on relief fund kana kuyawa na kuthima irio na mikebe na tuena very big part ya county biumba kuma irio na biumba kunyidia antu betu bamiro na ngwendo bwashua never again tukatuika ati mangabana na wito tuma laini kunenkerwa musanda yo mpembe ngwendo bwashua department yekwa ya agriculture ika involved seriously na antu bwa kuthomethia antu agriculture no independent horticulture livestock na nya crops so no ntumantu ya yonde na miro bure kari ndenda open up area na an extension officers tukakumba kutanantu wiki ng'ombe anonto rendi beka baka ya support tukaomba kukiwa problem yontu itwire irinya ya utambecha cia county ukira wa ana iba ukundu area ni thirikari miaka 5 atikinya those inya area ila system arid tuka introduce ng'ombe ya ontu cia saiwo irantu bakaomba kwithira bakiewa na tukathithio bakoneria bakona nyama bakaomba kuhakikishana baba bakunyweria tuka make key mantu ya value additional agro processing no ntu bakwandi value ke urimi bwetu nikenda mwananchi akaomba kunufaika saindi kundevelop cottage industries tenda tumba kwandi value ke ng'ombe yu na ile bali manara tukathithio tukaithinjiro byetu na tukaria nyama nyingi muno tukaira isile support in international standards na tukaomba kwetha na market ni uchwa onda arimi betu bali nyama through cooperatives department bakaomba kuthinja nyama ikoywa na ikashwa ome na bakaomba kuona pesa department ya agriculture crops livestock ino lazima tumiempower nikenda antu betu bethira bari food secure. You want the ultimate entertainment package? Look no further. By renewing your StarTimes subscription today, you get the most comprehensive family entertainment. Simply go to M-Pesa menu, select Lipa na M-Pesa, then pay bill option 585858, followed by your smart card number and bouquet amount. Then enter your PIN and press OK. You can then switch on to any STV or Pang channel and wait for 5 minutes for channels activation of your bouquet. For more details, call us on 0719 077 077. Stay tuned for more family entertainment only on StarTimes.
Olive Health and Nutrition Clinic ina machoke ja mobatu ja kujonde jogi mobo mwiri. Iturigitaga mirimo mwanya ja kuimba maguru ni juu arthritis, mirimo ya marongo, gwito ni ndamu, murimo ja sukari, infection che kiu, ironda bya kiu, guchumbura ikirongorera, H. pylori, UTI, infection cha bacteria kirinjira cheo chiari, hormonal imbalance, kuremoni kugia mwana, mithemba mwanya ya allergy, mathina ja ngozi na mirimo inge kathumba. Tuina clinic Meru Town, Maua, Chuka, Thika, Nairobi, Mombasa na town inge kathumba Kenya yonthe. Neontomamanto nkuruki liongera clinic ya Olive Health and Nutrition irere ya kwina agwe kanotulingire thimu gukurukira namba 0714 366 766. Anko, kwani sikizi ng'ombe itani seresere ukikamua? Saidi. Hii hata inataka kwa katune. Lita 10 na bado unaendelea kukamua. Saidi Kumbe shida si ng'ombe, shida ni sisi. Shida ni sisi. Angalia. Joy Max Dairy Milk. Kiangola mimi naoga na maziwa. Leo na dive kwa maziwa, kukunywa kuogelea huko. Joy Millers Limited ni athondeki ba irio bia ndethie mithemba yonthe na nkurukine ba kuthondekagira all stock meal ire kareto garuruku bubu nene kirendethie chiaku na Joy Max Feed itikugwithia kinya nini. Joy Millers Limited, quality is our middle name. Urathimo uritingo gibo ichunche bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bya kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku. Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains, diabetes, infertility, H. pylori, ulcers, acidity na jangi kathumba na gute side effects. Turiongere Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor, room number 10. Kugwata Nteto nkuruki turingire thimu gukurukira namba 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest, kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu, uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy, chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Kambuni ya Reino Mabati ni chitaniritie gutigira kiroto giaku gigukinyanira. Nituguthondekagira mabati kuringana na wendi bwaku ari ukuonokia gichunchi kia 25 kia mbecho chiaku. Nituguthondekagira rangi, oraja na mung'ana kuringana na wendi bwaku. Kenero tungata bwetu bwa kirachi kia iguru buria ni amwe na gugukinyiria mabati gwaku mochi utheri na mpoya ja Kenya. Tori na mabati mithemba mwanya mwanya jaria ni Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Jamania Tile na nandi tori na Espana Tile idia ithongi kinyankoroki. Rhino Mabati Factory Limited iri nandi Meru. Toriongere nyomba yetu makutano Meru, jirene ya Meru Mawa, nandi tori na mutaratara jua korea mabati pole pole ogeta gwaka. Nkoroki no weke kana gwitia onda yaku na arua kiri page yetu ya Facebook Rhino Mabati. Kugwata Nteto nkoroki toringire gukurokera namba iji. Meru ni 0740229609 na Kitengela ni 0729628199. Kanotoriongere mitandaoni ya Facebook na website Rhino Mabati Factory Limited. Tokorie bieto mabati jeto.
Beyond Zero bagwatanite na rwangiro gima county ya Tharaka Nithi na agwati mbaru bange iba kugwata ugeni ahari na ekuru kiri kampi ya utheri ya murimo jwa fistula kwambiria tariki 21 mwanka tariki 27 mweri jojo sibitari ni ya Chuka County Referral Hospital county ya Tharaka Nithi. Murimo jwa fistula kiri ekuru jureta gwikuigwo rurubo mwana kagitaga karaja na ugacherero kono tungata bwampui. Murimo jojo ga kugwata nurema gukurigiria kuma ko mumago kana kioro. Utungata bo murimo jojo na gutegwa kugeta na mbere tariki 16 mweri jojo cibitari ne ya Chuka County Referral Hospital, Mpukoni Health Center, Magutini Hospital, Tharaka Hospital, Kibonga Hospital, Gatunga Model Health Center, Kathanga Chini Health Center, Kajoki Health Center na Mudhambe Health Center. Kuthenjwa kenda kurigita fistula kugeta na mbere tariki 21 mwanka tariki 27 mweri jojo cibitari nene ya Chuka. Ni untobo manto nkuruki ringa thimo gukurukira namba 0727 337 337 kana 0733 333 004. Tariki 25 na tariki 26 mweri jojo etano ukethura na motungata ja utheri ja ugima bo mwiri kinine gya Kathwana Tharaka Nithi County. Motungata ja ija metho kuthimwa kansa ya njero chiari na ya nyonto kiri ekuru, kansa ya romenio prostate cancer na wandikithia bwalinda mama kiri ekuru barito kuandikithia ana baraba taukirine chunche bya mwiri na murimo jo mukingo amwe na kwewa mataro. Mtumirieji igwati mbaru ni Slovak Aid. Na tuchokerane ati nende MCA no mutungeria woneka kwithiraria kweburu na muringe kura ithiro no bya mwaka yone ndete kike MCA kionekete okucheria rweri tenkabo na nyawandi ego jiz nende titinyuma moniketo Nteto ntinyari kinywana dilonkanete na wandi na kwarania na kari kuthikiro gambi bwatungeria barabo choete kiene nyankolo kikutuja mirandi redrete kiyote korunguru MCO kaitakana kiene gechunchi kibiele keriboti entangurutano chawada arakiumye kitu kudatu kimureka wandi ya Igoji East. Gicunche kibiere gya kumurika ntangurutano che ward ya Igoji East itujukitie kanya kwaraniria na kuthikira thina na matata ja karibo bongwa na nkuruki kugambithia MCA wakagita gaka iguru ria matata jaja. Iteta ria mbere rirere akinyirire matojetu bunene niregie barabara. Saidi cha mirwerere ni thina iri kubithabo gikurukira. Thina cha mirwerere ni katwaregire kuthithirwa barabara cietu na konge kunde market ingi chonde ni thithiritwe chonde. Ende gwetwa kune kuko tethithe ne kuko tethithe twikyo tuminande bwa tutukuga kinya kanso tutire ya kinya kanso otenjira njira mbuga no iwera myake na wange utiomba kinya bikibiki yongwe eteta aba maguru jongwa gweta ni thina kire tuwekuru tumato utiomba kuma risabu to yakuraga ntuguko no ntobwa barabara isi yathokire na ni untu mugambithania umwega thikaira ntere cio ijire itwakarire nthi na MCA ujo John Paul Kireria kuthuja uritinguge bwawe kiri rwangirwa barabara. Kagita kalare au kinya kagita KCP gote chukuru ya kinyagirwa ni KCP nuntu KCP legwe gitare ambura igere bitakinya chukuru nuntu bakura babaje tuni cyathuki na nyamuno narua ningo chokeria murunkado nuntu nampombidetie runguru otongeria bakira itomurungi mehakeje 5 nimpombete kurugura barabara injelo itarugurwa kaire ugategera kinya saindi ya barabara ninchometie Dena no andethire baba ari ombere batathitie bunene kiro kandethire bathietie bunene tabrandithietie nterwani na stress eu Igoji dwale kulaja muno. Imwe ya mirandi ya barabara irerikite runguru MCA ujo ni amona kuri mwana gwikiro maiga kwa barabara ya Mirwere gweta Mituane Kathigo gweta Gakumukumu gweta Gitine Igoji Primary gweta Kieria gweta KK gweta St Mary's barabara ya Ndariani barabara ya Rwarene gweta Nkugo gweta Mbara na inge Kathumba. Iteta ringi rirare ombere gutukinyira nirege thoko mono cie Igoji na Mirwere. Igoji market itikwenda kabrosi yake ugatege utime jengo twinayo tutina bioro nyomba ni jiathirire thoko cietu ciatiganiriwe tutithithagiriwe na utema endeleo na aja inya bioro biongo tutena bio
nawe Kireria agichokia na ugite ojo barabara tera mtu akwira kumia Igoji market ugatega barabara eje kuma kieni kiande gwita Igoji market niyo turamirugurire mwaka juriku mwaka last finance year kwa iko kwa mpango barabara nini thokia mirurire Thursday twaina physical planner nuntu bwa kurugura barabara cia nyuma na ikarugurwa oruwa mbere kinya turinga kura Thaa ya mirurire market ni athimirwe na kinyayo ni ya flagship ni gwikirwa kioro kia mirurire market na kioro gia kieni kia ndege kiu ni kile kitu kinya procurement ni contractor atajangi round yake iko kwa mpango na hiyo naweka na bond fund Kirendio ngai yetu thokone eje ya Igoji akari ni bonekere gutetera anene taire baugaga nao Kakireria habatunyire atutejaneria turatejanirwa raitha itane atutunyire kia market na aja thokone aja thokone Igoji market ni kubati kwitha kwina Githaa kieta kienjirwa akejokirie auga gite supposed kwithirwa kiri Igoji market kiu kiejete nuntu bwa gwitia koire riu koire abagekeri barabara neni gitekeri no ara kwina right gekeri ukajira ne gatauni kankara kanini niko betite bagikao na kiabati kithirwa kiria na kienjirwa ejire abenga aja uju auga ari na mheshimiwa Kireria agichokia nenda kuwa ni uma oni kire bond fund ni ndendete gwikira Thaa na nkuba ukira Thaa na bond fund ndauga ngekira Thaa imwe Igoji market na contractor anenkirwa ngugi alakati neu ngavana kireto mulungi ambira Thaa yungu kira nini muno kwau ambira kire Thaa ira cia flagship ngekirwa Thaa imwe mirurire market na ngekirwa Thaa ingi Igoji market so nuntu nayo nuntu bwa twika nuntu bwa Weru na ntikwenda kuthithio kora ndauga Thaa ira ya mirurire ya Igoji market ni yuma umiara ura kende create nafasi ya Thaa ya flagship ya governor kwa Thaa ni thimi as we speak Thaa ni athimire February tariki 8 na eta procurement kwa ile process inateka yarutirwa na makosa ya uturwa kwina mubango na tukimenyaga kwina Thaa ingi kwenda gwikirwa Thaa ndongi na Thaa njega iteta ringi ni kumane na thoko eje iria yakirwo miaka kathumba mithiru indi mwankira na ndi tarugurwa kana gutumika amwe na kwithirwa etumirite mamilioni ja mbeca ndiuga atiri iti thoko eje kaba inya thirikari ndi banga tugekirwe ri ocibitari ontu majitwe ni igotha inga kurirwo nontu iti thoko no kuona mate ora jagitite bora no kuona mejueje nawe John Paul Kireria agitariria tuna challenge imwe ndokwera nene ya marigo number 2 ya ndarene ni mirurire lori ikamataga marigo itienda gutonya kinya 500 meters ndene nontu nyingi jina track nontu kamatagirwa marigo ni lori jumete gwitora mirigo miru ichokete Nairobi kinya baraba kwendie bongwa batikwenda kwenderia na aria ndene baenda kwenderia stage ku nikira nkalomba na tukaitende kuna kamiti kinya thoko ene mirurire ndaberire baba kwenda ibetu bagaire tubanenkere nyumba free na kinya no tule kubagitira license miaka 2 tukue wambire biashara kula ndokone ndene no kwa twakujia nto na leo ni twachokire turathiurunkania na MCA ujo kuthuja imwe ya mirandi ire kinyanirite runguru otongeria bwawe na tukigweta imikai ni wakibwanda gache ya kiarene na kieria wikiribwa kabro thokone ya kieria kieni kia ndege na kungi ukujira mata thokone cia kieni kia ndege kieria mukoune mukuo kithendu kichichi na ingi wikiribwa Kalvati Karwe Catholic Kirero Kitine Kanambo wakirodia na kungi ugaibwa milioni 15 cia basari na gukinyaniria wakibwa skuru cia ECD Kathumba nkigweta inkai Mitune Kathangari Primary St Jude Primary Mworoga Nkugwe Njerune Machegene Kuriri Gikurune na inge inyingi MCO Jonkuruki na gwikumiria gutetheria kuthiria thina ya roje ire kwirikana yari thina inene ntere cia Igoji East nankera ekulubeto be Igoji East barithikane na baumite nkiringirwa kura mwekururare Nkugwe ataga lunji muro ura ari Njerune ataga lunji muro ura ari Mweru na Mworoga barija kuona lunji mutonga kutalunji muro lakini ndai ningochokeria mulungu kado nuntu ondie kwa kile baubonde utemtu ekagira mutongi mugongo adita uchwa lunji kakurugurira tap lunji rugeteka akunda lunji atumira lunji urakwenda
tuchemanie ntuku ya rojo aja Nteto neche Weru tuthuja rwiri bangi bagitigike kia MCA Igoji East kuthikira kiroto kiao iguru ria mukari wa Igoji East. Nangino kone ati tureke bindi ne kia siasa murugamiri wa kithomo gisi ubunge kegembe no James Sarara na ugete siasa itibati gutonyera kithomo na njira kinyere kukaitene ukau na ugete ati aritopa tibati gutonyethwa kire michemanio ya gisiasa riria mirandi nende kwithire kirura wande ni achukuru ni siasa nongelete na kuwa siasa wika michemanio yo chukuru ni gutatina watho. Andi ne bati kururo arto bate skuru ukaringa campaign na arto abweru kweza kwa imanta skuru agata kari arimo na staff ya skuru pamu imone makariba kumantere chegembe no thi mono igitarire siasa bakiuga siasa istibatiri kwithiro ikiringithia kinyani ni imanto umegie kithomo kinyoka ya kwithiro imerandi kurugura chukuru kana kinyamanto no mariko makuthina mbere bare na siasa matibatiri kwithiro makiangaratania kithomo okia aritoa asiari babati wetwa bakaendelea somanto ya kithomo maendeleo ya skuru asiari bakithoba kirasine bakithoma kwa hivyo ni makosa maneno ngoja una iko feli kwa mutongeria no ndo kwetho ati na ati kwenda kuona kayamba kaikokira hivyo tumatukona bathoma ka kwenda kwa yeronde ati bati kuya sukuru ku bwithe chata sukuru ntukwe sukuru abatere kuya kathe ntukwe Jumamosi ke kiumia ari tobate sukuru no tukuri kiorori inagi kumanya na parade yana kiorori inagi kumanya na chukuru eroma nikende thigiria ana baria tempe no to muyumbi ari ku ari au no tebia kumya view ni bongari ngirwe mpe ainirwe hiyo ni mambo yamepitwa na wakati irasibira rura bitoki na mbia cia CDF irasibira byoki na mbia cia cia mioine sorof Arab group mioine mbao sorof Arab group cia ni mbesa milioni sele isio batera accountine oka irasibira rura akawani mbia cia CDF ciokete bora bwari urongo mtupu kaka ciantu Ntobobona njira ayathimo murungamiri wa kithomo ntere chegembe no thito James Sarara na kujirite na kuga ate kithomo gitibatiri kwithiro ikiringithio kinyani ni siasa. In this regard on the issue of schools, yetu ni siasa ifanywe mbali na shule. Kifungua hizo nyumba inakuwa ni mkutano, inakuwa huko nje kando ya shule na wasasi na watu wengine, lakini watoto wasitolewe darasani kwa ajili ya kwenda na wao shughuli kama hiyo. Sheria iruhusu civil servants na walimu kwenda katika maneno ya kufanya siasa. Tunaomba tu msimu wa elections uende vizuri na watu wamalize vizuri, kwa sababu maisha ya watoto nayo inahitajika. Kumegebe North, Beton Class, Chabari. Ngera kunete kaunti na Meru runguro gikundi gya kumenyekana ya Baspo wa Queens barani ya wati mbarubanene ba governor wa kaunti ya Meru Kiraitu Murungi na murai kinyane na kinya muruiri wetekio bunge ndene ya kaunti ya Meru Felicity Nkirotebirire ibadungite kithina na Rugirando wandini atimao anaraba chemanetie na mangirie kuru kaitene okau akariba kuma gatonto wandini athiruga itigisio na bunge kia Gembe South na boibagunekiete na itangi ryaruwe rya mega kuma kireo mwaru igetikio bunge wa kurunde na kaunti ya Meru Elizabeth Karambo wakailemia mawira kerigia na kulikithia ndeto hii. Bao ne arendu kiembethe kuma wandi ne mwanya ja kaunti ya Meru na barane ya kwatimbaru ngavana Kiraitu Murungi rungurwa ikundi kumenyekana Jambas Power Queens ba kigwatoge ni ndiunga yao mtora ya Rugirando wandi ne atimao kwaraneria na ekuru na kuba mataro mwanya cia kwempower kana wekira mwekoro inya ngwecia kwempower wekira ntu babethe inya ibo kuona yonteru are ka kuya twana twenu yonte ato atutuma na bore toya tukaraniria na baina aroina atanoina baba inge bakinyara kinya gwatwekote muntu unge ugira cie kiongo batuka tutumite tuyari bawe bara wempower butukona kingangi mtu mweno ntu kwina aria ukiria miaka ingi ite komi tutiaciana siasa tutiaci viongozi utukona mtu ate ukiria bange kakira ko kinya otuko tena generation leaders bange ba tomorrow ibue
mugongo jwetu ibue bore yetu ibue kedithi na giki ibue rogirando ibue kiambogo na imbije nonto ibue boringaga kura kyo nonto turonere ekuru beje baranirie na ekuru na rebenu nyabo beje bae tuthikanire te sasawa Ndukembethe baba bara bagwatanirite na magirija ekuru wandine ni baringirite ndebe ngabana kirito murungi wamwe na feresete biriro kumerere matagite ke mubunge wa ekuru na kiama kia Mbas na kuria ekuru kubakanya ithurano ni mwanka juju mungu atanendo ya baire bau ni ambirite guciara matunda arerete kenge no wina tamaye kenge tondi beti ka musemanie ya kwira antu bameru burombo batetia ngabana kwatweka ati umire weta bakolomanira abo na nakwenda weta ngabana semana na banyanyi nyongo na antu bange maprofesa bathomi na agari abo loi ibo kwenda tota kwa ibika mtote gomegwaria sonko anyigetha gikarisha ng'ombe tukameria tukanywa utigwe kiania ngoko na yekarekia nkare nyamwana anyira lakini ngoko ikirekia kurekia uyu marete kiwa kwa otote menya ngoko une kodithi atia lakini reburombo otire mueni kanya kange miake uenge tamu yeyele nuchi mtu huko ofisi mbere amenya neria amenyi bawo bande kikuo awata mtukuiweka so nyabo kamtonge kanya kau areta esuba me ako Ithatu mwaka yoni yakambire weta atia oboritira ngwe kabari kama Somali botije oraga kari botije kirasi kya kiremara botije ECD ira cia kimotethia primary botije na ndere nonto touga mbura no ukakatha mburere tekurerete ndiromba nete ogie kinene gavana ujo wetu kiraitu murungi tumuchokie ringi rimwe tenkirote birere umte roire rwarera roire aja twena wakirigi kenja getiagaia ndiromba nete okie kingi antu betu babore mono aja tureke thithina bombe kwa birere ombi kura cia women rep nonto touga kirigi kio gambi matena tekana geto kabore awere ogatorerua ibo kumenya mira mantu athoko ija tebu ithai ende karambwe mwekoro ubombona geto kubia thirikari ya Kenya bete nkubia na thirikari ya Somalia bete nkubia na thirikari ya Oraya onara gokwendeka karambwa gatonyera no Nkiripotera Weru TV kuma Rugirando Timau gicigono kia Buri mbeta mawira kirigia Rogo cha kitikio rais na ngotono ya UDA Kenya Kwanza Dr. William Ruto nedrete nende kinyende kendionga ikintere chambwa kugambia karibanteri nene wa mwakura chakwana kenda utonya garo ni ya rais kitirano nekia mwari yuena nanu Moses Tangula amona Musalia Mudavadi bedra baki nyantere cha Western kenda kongerenya gwataniroi. Siasa mnajua imevamiwa na matapeli na wakora na watu wenye udanganyifu mkubwa. Mara niko na risasi moja, mara ninaenda Kana, mara nitaunga huyu mkono, lakini haya mambo yote ni uongo. Na nawauliza watu wa Mombasa, wale waliwatapeli wa NASA wakakuja wakatapeli wa Jubilee, saa hizi wanawatapeli wale wa kuzimia. Wewe mwananchi, wewe kama huyu bwana anaweza kutapeli viongozi wenzake, wewe mwananchi kweli uko na bahati? Mwambiane ukweli. Tunaelewana? And if a person is a serial conman and he has never found anybody he has never wanted to con, what chance does an ordinary citizen, innocent citizen, in the face of such vicious con? Tutafanya wale watakuwa katika serikali yangu. Governor hakuna escort.
unaingia kwa jam. Kama unataka kuondoa jam, wewe pia ondoa jam na watu wote. Ya pili, kama wewe unadumikia katika idara za serikali, lazima utumie huduma za serikali. Huwezi fanya ati sijui unajenga maternity lakini bibi yako unapeleka Mombasa hospital. Asante sana. Ngino kunete kaiteni ukauna Raila na kinyete Nterine ndicha Western guchokura nkurukinu ya munini wakimadha karuara braba bawata mbarubedra baikinya Nterecha Northeastern kuringira ndebe Azimio campaign. Akiaria hari kaunti ya Vihiga mutongeria wa ngwataniro ya Azimio One Kenya Raila Odinga natumirĩtie atĩ arĩ na wĩtĩkio akajukia gĩtĩ kĩa urais gĩthurano-inĩ kĩa mweri wa 8 mwaka ũyũ na gũkarĩra rũriga andũ a ũnene thĩngaro-inĩ ya Kenya. Raila akiaria rĩrĩa gũcemanĩtie na Kariba Shamahoho na Cheptula kaunti-inĩ ya Vihiga. Nkoroki natumirĩtie atĩ arĩ na ntaĩra ya kũthiria mathĩna jarĩa jarũmĩrĩte ya Kenya na ĩrĩa ĩkũringithia gũthiĩ na mbere. Tuko na mpango. Wale wanasema ati baba anadanganya watu ati hakuna pesa. Ati pesa hakuna kwa hii mpango hii ambayo nasema. Ndimi naambia nyinyi kwamba mimi kama Raila Amolo Odinga nitakuwa waziri mkuu ya Jamhuri ya Kenya kwa miaka 5. Najua pale pesa iko. Najua pale pesa iko. Sawa sawa. Najua pale hawa jamaa wanapenyanga naye na kuiba pesa zenu. Kila mwaka jamaa hawa wanaiba shilingi bilioni 700. Athingatene na atongeria bangi ba mlengo jo arĩa mũtongeria wa kĩama kĩa DAP Kenya na minista wa ugaibu wa mainya Eugene Wamalwa, gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya, ũrĩa warĩ speaker wa mbunge nene Kenneth Marende, amwe na atongeria bangi nĩ bameneretie ngwatanĩro ya Kenya Kwanza bakiuga bariringa chiacha itena kĩũria kĩa mathĩna ja a Kenya na kũinyiria atĩ mathĩna ja Kenya jakathirwo nĩ Azimio. Huyu pia akachagua deputy president yake ambaye ni Gachagua, ile dio ya samani. Sasa sisi tukajiuliza kama jamii huko Migori pamoja na Waluya, jamani, kama mimi Junet siwezi kuchukua amri na kusema yesa kwa sababu mkubwa wa serikali ni president, anafuatwa na deputy president. Sasa mkubwa ya huko ni Gachagua. Kama mimi siwezi kuchukua order na kusema yesa kwa Gachagua, Musalia Mudavadi atasema, ataambia Gachagua yesa na achukue amri kwake. Nimewachia watu wa Vihiga hiyo maneno. Ni huzuni sana. Huyu kiongozi ya pande hii ingine anasema atatoa watu chini awapeleke juu. Wakati Jubilee ilikuwa inakopa pesa, yeye ndiye alikuwa anapora. Ameiba pesa, amemaliza. Sasa atatoa pesa wapi ya kuinua watu kupeleka juu? Na hata ukisikia akiongea, hakuna siku hata moja condemn corruption. Antonia awe mwandiki munene wa kiama kia ODM Edwin Sifuna na mbunge wa Sunaisti Junet Mohamed ne bameneretie Ruto. Niseme asante baba kwa sababu hivi viti vyote ambavyo umetupea haujatupea masharti yeyote. Mimi vile nakujua baba, hata wale ambao hawatakupigia kura bado utasomesha watoto wao, vile umesema unaleta free secondary. Hata ukinyima huyu baba kura, free medical attention utapata na baba care, kwa sababu baba anajua maendeleo ni haki ya kila mtu ambaye analipa ushuru. Kerendio ngoe ya Raila ni kuna ũrĩa warĩ mwandĩki mũnene wa Antad Mkisa Kitui ameneretie rwaria rwa Ruto igũrũ rĩa port ya Mombasa nabo atũmĩria bakendini barombete kwĩthĩrwo na thĩrĩ kagita ka ithurano. Atakiwa rais, ile shughuli inafanyika Naivasha itarudishwa Mombasa. Huo unafiki. Mwambie the best thing you can do is to say, with efficient economy, we are building a free port in Dogokundu, which will bring more jobs than that were lost when we moved the port operations to Naivasha. But that's too complicated for him. He cannot build a lie around that. Raila agĩta na mbere na ndionga yawe Nterechia Western, mwanini wawe Martha Karua nawe nakinyĩte Nterechia Northeastern na arĩa narua achemenie na gĩkundi kĩa maendeleo ya wanawake kaunti-inĩ ya Garissa, ĩrĩa nĩ ndionga yawe ya mbere ya gĩchia cha Nteriu. Ngĩripotera Nteto cia Weru TV,
Diako adietoa ni mwirigi wacharite. Noria kariba kuma daula irangi nankirece bedire bageta na mbere na kulalamika inyumo chekithaka kwithukira miunda yono batia na thare nene imera biona indi chibadao ayukuyira thare nende buthetu inyumo yawete ni wati bonene kinyane ndi aritoa oreba kwitha bageta chikuna na kuria rwangiro kire inyumo yura KWS ukumira kiro ntubono tira nende ibukwitha bukinya mudia mwanike to Nteto Kelvin Kimathi na kinyete nteru na tutumira riboti onde ya kariba daula irangi na nkereche Rwanda rwa Kenja baiturite kire kuthetera rwangiro karia bwanyumo shakithaka Rwanda ro irea shinyangiti merabio biria bakuri maru rwa wishwera reusibodha ujeremia kijana ikinya kirore winyange bwanyumo iji na kuwa burumo ankadha kayete kinyo atibune na kriana baraba wita shukuru ro kirina riuni bati kuthia tirwana mpuwe muno njo wichieta threat kriana basukuru nonto kuri na bande beta chukuru rukire thaa 10 kana thaa 11 ana baune riski muno nonto njo uche maturene na inya thaa inkwaria china araba lairangi chikwengwa chena mabala irangi kwa undenda kuwa thirikari netutethie nikenda njo ichomba kutemwa na njo ichomba kuikwara kubaterie chiathurano na community nikenda community yona thiri na yomba kwethia secure na ne ontu nyaka itene kawo nyumo yikwenyangi mera thine mpara no irumirite Rwanda rusivu na kuria rwangirwa KWS kuthiatira Maria winyangi abu uria kubatiritwe ndiwa thai tutena bya kuria na iboega muno nontu tewendi ba muntu lakini kila muntu andete nirage kinyangirwa na lusere hope na watueka kiraregirite kuona ateona so ndiromba kabisa antoba etorare na matora yau yange ya kinyangirinto ba compensatwe bathithirwo compensation nikenda bakaomba kinyabo wikwa bai na imani na njowino nto njowine part ya tourism na itebatere kwetha chie matorene na itebatere kwetha ire ara ibateria nikenda chumba kuone na thirikari mbecha kerutererwa tourism na bu ni atisibo mwankatha ina kinyithite riboti yewinyangi abu obisine sio na mwankeru are nyanya ira chiandi na mpempe ira chiandi njowi chia kinyangire chia thokia miunda na ndaringa report kere KWS kenda baomba kweyoto tethia njowi chikwa mwitho na kenda chumba chireka kuthangikia community na njira kwenyangia bya kuria nkiripotera Weru TV kumatigania West mbita wa Kelvin Kimathi wendia na uguri urete FM 96.4 rumuri rwa Amiru. Tudakire biashara kikundi kene bani kyo Owners Association ndani akaunti ya Miru wakere nande kibande to ibore itidirikari ya akaunti nende idire kinia kiogoti buraba kudaba kire yake ndabona ginto kyo kirame bukone yo barugwa bare agama ogoti ama inge mwanya nende biashara chite kudira nende kyombeka ane onto bakoringeka kumania na mutunduko yo corona. Kikundi kia girabu na mikawa ndene kaunti Miru ni batirimene mthio na arua kuthabarikana mendekithia ya thirikari nene kuthwa nchobi kitithu uguri bakigo ntububu boketha bakinyire ngugi ciao mono kintu kinya kiombo andu bakebra nchobi ji na kwambia kunywa nchobi cha ibango batu tukarindego aja ndi chairman wa Owners Meru County Ken Gitonga inkuromba the members baraba indene parliament at now na baraba gatonya bathingathe the same steps as the financial committee barabara ugire mbere wete kuendekana nontu bwa kuongerwa nontu batu tukaumia tore wana biashara ba Meru County and the county country in jumla twinde barato kwende chobi chobi keja kuongerwa nyamire umbesha yu na thai no kuna jathai jamba twedite muchubajo reta 200 shillings muchubajo kaenda up to 260 na 260 thai ko na nyabe ye mutu ajwitetie mtu akaomba kugira mutu atumba gwitonywa nchobi ne kari ndi antubete kunywa changa of which changa yu ni go affect mire yao at the end of the day with Ranto
kana youth baba inge ba affected na bakua na twaga customers. Mukarigiti wakiama kaira bundene Kenya akeja na ngerekano no reida bubingi bitho bikingwa ontubura bwane Kenya buthikita ndene kaunti ya Meru. We have 54,000 members in 42 counties. Due to COVID, already 21,000 members have closed. So in a nutshell, we have 34,000 members. And when you close the 20,000 premises, 110 staff are at home, which brings a loss of 20 billion in those 3 years. Meru County, before this COVID-19, tware ambada at 300. The IG, 300. The IG, mba iretigi 2,100. Meaning around mba ngirine egana ne chingi. Narinya koneke na ntoba bare mamoya twathija nchobi bagicumiria bakua nchobi keja gwitia uguriwa moya jojo ketha yukina ma ukeja kwithira moya nchobi egaitia mabei moya yokaga value na moya yo aga value murimi yo kawaida hakuthira ankuga baotwe moya ikashi crop yetu na ere cash crop yetu nio tumba gutumira kuona mbesa kenda tumba kuthomithia na beto na tumba kuthithia matumishi jau jange ja ki family mbari yakwa ithirikari tutegere mono batu arimi bamoya tumbe gwikia kimoya gi company na later to the consumer bombe gwikia moya kujukia product yetu na tumbe kuona mbesa injega iromba letu inchobie gaitia product yonde moya gaitia yombe kuri main kenda tumba na tukuthi na ndiro mbarao nikinya thirikari ya kaunti ya Meru gukurukira ngavana Kiritu ethwa gitigera ndu baba na kubanyiria goti buraba kurea mono ba license ojora kaunti ingi chithiri kigitagitirwa batu ke kaunti singe ibara vendero nyamira iba nyirwe license ba wivirwa igitara ya munya baro etware abo ega no ndona jamba and restaurant mtware ya 15,000 enge njenoro 10 na kinya ya once and spirit 20,000 so ne nkuromba atire mweshimiwa ito akwandikira baro no respond to awata mambo dieku tafadhali kedio tutegera baro ayu twendikirwe bei yewe license na nyako ambika nonto legal license na business permit chionde yetonyo county ne chiombe kumanjewa na tumbe kuria mbesa ile at least ikethwa ile affordable na biashara ekagwa nkiripotera Weru TV bitamuthuri Muriuki arimi baitu ndarambo kando kuma Makengi kaunti ni Embu nende ibethirite bakia mukairutani bwegyorimi momwanyo bakimera ki kenda ukiria nende mauri yakyo arimi babariwa kwa kaita ibethirite bakiringa ikane mabroka barabethera bakia bauraira na maguri yandi ende kaitene kane ende bombete kuda bakyo nyuma yoritani bone ende bakumya baraba kaomba utetheria yenotira bate kunyolwende kinyiba kwendera maguri yarayagirite Makiria ya arimi 30 kuma mwena wa Makengi kaunti ya Embu ni mamukirite mathomo kuma kuri ruvonge rwa 1 Acre Fund maukuria mwega wa makondovia niguo mavote kugwata thoko mbega ya kimavururi na varia arimi aya makoretwe magitugwa na marua makumavotithia kwendia makondovia mao muthemba wa has nthi cia nja Randi wa 1 Acre Fund kana organization ni 1 Acre Fund ni turutite varasa muno especially gututhomithia uvoro wa kurima organically matunda matai na ndawa yonthe ingithukia binadamu thoko ino ya kimavururi ina umithio makiria kuona arimi ni maragurirwa makitha mao ma makondovia na thogora ya iguru makiria ikiringanithwa na aguri a guku bururi kwa market for the farmers. Most of the farmers walikuwa wanauzia to the intermediate buyers at a cheaper price of which it was ranging between 5 shillings and 10 shillings per fruit. But now with us, the market was open up for the farmers. At least we could sell them with the external market yenye imekuwa juu kuliko whatever brokers walikuwa wanawapatia the farmers. Nuate vale arimi aya marenda ruvonge ruru rwa 1 Acre Fund kuandandura thoko yao niguo magurage makondovia mengi kuona arimi mari na mokwa wingi kondovia marairira mutere nondu rimwe turavewa thoko temoguo ukona taru maria maciarire mbere matirathira ni maratigwa mitiri. The other thing ni kuragia na ndire ya makondovia kufurawa oreo sirere ongekethire kondovia ria kumuti ugakora no have nafasi wa ironda icio kuvara na nigetha vote kufurawa wega ukona final ndire
Wauguo ni maravoya aguri gutiga kuthutukania makondovia na unene kana unini wamo vata makoreti mathuku. Tugeria kurorua muno ni tondu matunda mamwe matuikaga tugurirwe mai undersize. Tungi request 1 acre fund ituige na standard rates. Wanakorwo itunda ni undersize, itunda ni ega tikori thuku na niguo likavota gukorwa akorwa ni nini niguo kiro igakorwa ina matunda mengi. Mwenari wingi thirikari ya kaunti ya Embu ni irekirira makiria niguo gucariria arimi aya thoko makiria niguo mavote kwendagia maketha mao monthe na bei mbagiriru makiria. Thirikari ya county government ni tura collaborate na partners aria makoretwe magiuka kuria uria arimi mangevota kunyitana nigetha mavote kwendia makondovia mai vamwe na ta thirikari ni turaugire ni tukuregister societies nigetha society icio ni ivote gucaria market uvitukira ofisi cietu na partners aria maikuo kuguri wa makondovia. Mathomo mama marongoreretwe gukorwa magitethia arimi aya gukorwa makigacirithia urimi wao wa makondovia undu umwe na gukorwa makigwata thoko mbagiriru ya maketha mao. Ngiripotera Weru TV kuma mwena wa Makengi, kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Wendia na uguri urete FM 96.4 rumuri rwa Amiro. Na nikumira unende tukuda tugikaira gatanta kirindero cietu nkado nanchen kibira bondi nende bomba kwedira bwait derakia ki kumbidia ndetena kinya kiwe mutakigeri ni bwana onto bakwedira uwatanirite na batu monkiera utomba kwedira tukinya ende kerwa denerandu riakalono nkarigana irono ndayana ende anchokerie tomwe eta Abraham agaitia ma daima mtu munene okawe nkomweta baina muchore okiere Fred Ben Lingoli bari yeye batomo beta kwedira baita kithine ndi thibia stima byare byekuya ko betite bona nto kwandiki kambali na umeme ara kwari na main switch ekithi bathiro mutu baiko nende yebyeria kumwe baru ai inabathiro yoyo inyo bailania baru ina bawe kwa ikithina kya kaumbali na meme baru ikeku kiutika ntogere bwetire are ketwetire kya kaumbali na meme yumaneiro beya kumenyekana bathomere kambali na umeme bathwani mweneta wa kaumbali na meme wanko baweta ingwechiaku na runende kagwarono etwana twetire kanisene yotuko iro no tuko bwa moneto madithia au kare Maureen komena ni getwa PHINEAS IMAANA.